So man eh. Ay, okay. Ah, This is your panty. Kid size, oy. Hey, Bayhana, that's me, Isa. Kabantay mo, daghan kay butang ang mga babay. Well, I thought it would be interesting to ask my guy friends if kaila ba sila ani mga butanga and ilaha mga gamit. So, enjoy! hi guys, I'm Joshua Canoy and I'm also known as Wawa Boy or Mayor Wawa. Fritz. Hi, I'm Doc Save or Duki Save. And today... And today, And today, Tagalog na mo ang mga butang ang para sa mga babay. kasana ni. I'm gonna be giving you products. Unay mo tagaling one by one. Open your eyes. Ay, oo. I don't use this though, but I would love to. Sa iyo na ni, para sa pilok. Mascara. Eyelash. Kinemer. Eyelash curler. What's up magamit anak eh? Hoy, masapad ka ha? Basta nga na unsan. Like that. This one, ana. What's up I use niya? To curl the eyes. Muna gitawag eyelash curler. Curly eyes. The eyelash. Oo. To curl the eyelash. Girls feel the need to curl their lashes. No, because of stereotyping that they look more feminine if ever their eyelashes are curled, such as when you see cartoons, right, or animes or whatsoever, girls usually have like that. Can male not have a curly eyelash, right? Sa iyo na kayo. Para makeup. Pa-makeup ni. Yeah, I'll take tawag. Basta foam. I don't know. Butt plug. Wait a damn minute. What? Why not? Have you tried it? With my butt? Yeah. No, but I'm willing. What's up magamit? Ang butihan na sunaw. Taka sa wawa magamit anak. Hindi. Wate. Wala sa. Hindi sa ko ex. Pero hug daw to ya. Exposed. Exposed. You're exposed. You're exposed. You are exposed. So that's a beauty blender. You use this to apply your makeup. Like Okay. foundation, powder. Kuan. Cup para sa kanang menstruation, di ba? Mo man eh. Menstrual cup. I don't know, but it's like a vaginal cup, right? It's used for menstruation. Yugasan makani siya. Wala na akong igamit to ah. Small like it. Kita was yung video. You've been promoting this. So what does a menstrual cup do? Mustap sa kuan. Flow. Dili mo stop the flow. Unsa man? Catch the slowing off of that lining of the uterus during menstrual cycle. Mode sa uod. Puli sa napkin. So, may pagsud. Ana tingali ni siya, i-flat. I don't know. Depende tingali sa gidak mo si mong talib. Pagsud na kung magawas na dyan. Ganun. Oh, basidot pagi basta soft ko no. Ana, oh. It's good to be informed. Foam sa bra or Ay, okay. Oh, so bra ni siya. Bra sa mga walay you touch. Oo, so because if ever you have a tutoy, puno na kaayo, besh. Kasi mag-awas-awas na. silicone pad. Saan magamit to? Puta na ni. Apply with force. Murag tinuod. Actually, dili na siya para sa walay tutoy. Para na siya for all breast size na. Okay, judgmental kay Cook yun. Reusable na siya. Pwede na rin Bitaw no. hugasan. Yung mga buhok sa dubhan, matangtang. Oh, nagkakit po sa lugar. Karoon mo kita ni. Uy, I don't know, sad. It's for the nails, probably? Or panglaba? So man eh. Wala ba sapato sa manika oh. You're so visual, guys. Pwede mo asa na gamito. Angot mo na takog para sa tiil ba? Bag na sa tiil. Actually, it's a makeup brush cleaner. Oh! Eh ano ni sanaw? Ang imong makeup brush, mahugaw or kanang gitidan di mi ana. Wala na ako kita ba? Abi na ako. Ginapay sa Open your eyes. Napkin. Oh, of course, it's a sanitary napkin. Napkin ug panty. This is your panty. Kid size, oy. Or ano sa mga nag-napkin? Para sa kwan kung dugon. Pero ano sila nga mas nindot daw ang cup kay dili
Messi. To salo di di menses. Hindi mo kay bawon sa una. Tigpalit ramang gud. Day amazing ang patino di uringon ani di ay. So, amlihan na to siya. So nanda siya papilit. Nya kani kay iba ko tantangon na siya. 10 hours? I know this is wider, so para siya Slovey. So man siya para sa Talev. Oh, ang kani siya mo ni butang dire. Concentrate ta oy ana. Graded ba ni siya? Graded demo. Sakto! Ya, kani. So, magdugo ang babae na mabasa na. Hindi, tantangon. Ya, asa yung butang. Pilit sa bugan. Gano'n na may wings. Para di siya maglihok-lihok. Kaya akong palitan sa una kay without wings man. Sakong Ayan. Masterpiece. Tadan! Okay. Okay. Naani siya'y gamit ang kana. Kay hugaw man. So, ganun. Doa na kagbasketan ni mo yung mga gulay. Doa na kagbasketan ni. Mo na ni mo green. So you have to keep this all si mong bag after gamit di ay. Oh. Darn. Ano yung mga napkin nga dugo magkatag sa mong CR. Di lang ako sultikin sa. Mana, ibabaw sa toilet bowl. Kung so, mana, yan ay puwa mo. Di na hirap. Ibilin naman. Yan. Muna siya. Nga na, di ay. Okay. Sige, sunod. Pun. Yeah! Naa. Nga na, day, para limpyo sa brush. Sa pagtangtang sa Extra effort for women to do that all the time if ever. Extra waste also, that's why I use menstrual cup. Hey guys, thanks for watching. And I hope you had fun. And remember, knowledge is power! There you go, Baihanas. I hope you liked this video. For more videos like this, make sure that you're following Bai TV and Baihana on YouTube and follow me on all my socials. I'm Isa Peace, and I'll catch you in the next episode. Bye!